bedo chandruok e moko kuom jodak e gwenge ma Bulemia e kar chung'od bura ma Butula East County ma Busia ka jodongo kod nyithindo manie bwo higni 13 hinyore moloyo. Chana kaachiel kod alwora ma olil gin moko kuom gigo machwalo landruok mineme ka ng'eny jodak onge kod nyalo mar ng'iewo wuoche kata dak e ute moger maber. Isaac Okech ni kod ler. En wach malit ahinya neno mineme kaka pod medo chamo ji moko kuom gwenge ma Busia. Gweng ma Bulemia East manie kar chung'od bura ma Butula en achiel kuom gwenge ma oseyudo chandruogni. Jodak kod nyithindo ma johigni 2 kedo kod chandruok mar mineme. We listen, we care, we serve. Kawuono, jodak e kar rombgi ochopo e apis mar ruoth ma Bulemia mondo giyud thieth manono. Ka kony ichiwe log riwruok mar Odilo. Moko kuom jodongo mane oyudo tuoni ikonyo wuok e miechgi mondo giyud thieth. Kaluwore kod apisa mag thieth, familia mathoth e gweng'ni hinyore kod chandruok mar tuo mineme. Gino maketo ngimagi kama rach. Huwa napata familia zingine ziko zenye madudu kwa miguu zimeenea sana. Sasa kama kwa siku ya leo tuko hapa kwa sababu ya kushughulikia maneno ya jigas. Na sana sana hizo familia ukiangalia ni zile familia ambazo haziziwezi sana. Watoto wako na jigas, caretakers wao pia wako na jigas, wengine baba na mama pia wako na jigas. Mimi haswa saa hii niko hapa na wajukuu wangu wanahudumiwa. Hao wajukuu wangu wameathiriwa sana. Fuza zinaambukizana. Hata kwa shule wakienda wanaambukiza wenzao. Hata wanatengwa na wenzao. Hawezi kongamana na wenzao. Sasa mimi nimeshukuru sana. Jogo ma oseyudo chandruok moting'o jodongo, mine kod nyithindo ne oluoknegi tiendgi kendo giyudo thieth maonge chudo. Nimeshukuru kwa watoto ambao mnajitoa kutuletea matibabu ya hii kututibu hii madudu. Hii madudu kushasumbua sisi. Na siku nyingine mnaweza kurudi kwa maana hii ndiye inatibiwa. Na ile inabaki kwa nyumba tena itanidunga. Matatizo ni kitinyeendeka hapa. Matatizo yake mingi ambayo inamsumbua ni kuhusiana na madudu haya na jigas. Mguu nauma sana ndani hapa, sikutembee. Saa ingine dudu inakuishanga, ni saa ingine inarudi, lakini musu hii bado kusikia dudu, lakini mguu nauma mimi sana. Jochung' ne riwruok Odilo owacho ni gigeto konyo jodak achiel kuom puonjo yore mag rito ler mar alwora. Ukiangalia mali kama huku kuna area MCA, kuna MP wanatoka huku, lakini hata hawajui kama kuna funza huku. Tunataka kufanya medical camp across Busia County. Yenye italeta watu wote pamoja, si jigas tu peke yake. Tangia tuanze hili shirika, tumefikia watu zaidi ya 100 wafunza. Ni unajua kujitolea na mkono ambao hauna kitu hauwezi endelea kufanya mazoezi yoyote. Kwa hivyo wakati hii grupu ilianza, tuliona kwamba watu wengi wanateseka katika jamii na kuwafikia lazima sisi wenyewe tuende. Nawaambia wale ambao wameathirika na funza kwamba usafi ndio kitu ya muhimu. Haswa pia wale watoto wadogo kwenda shule inakuwa shida, kupata usingizi ni balaso, imebidi at least tukuje angalau tuwasaidie kidogo. Ile age group sana imeathirika ni kutoka kwa umri ya miaka 2 mpaka miaka 13. Maoingo jotuo 100 mag mineme ne oseyudo thieth e kaunti ma Busia gie sani. Ka chenrono igeno ni biro dhi mbele gwenge mamoko e kaunti ma Busia kaachiel kod Teso North kod Budalangi. Isaac Okech, Ramogi TV.